ka UDP Umsning Circle menta ke singi ha ka Executive Committee ka belalong ha Umsning kala rai ban nang pynkhlain ka parti bat bandawan ke sorkar ban pen urlong na ka benta ki pynroi hapo ka Umsning constituency. Hakani ke jingalang balalong menta ke singi ha Umsning laidon lang u secretary ka UDP Riboy District uba Michael Kharhunai u president ka UDP Umsning Circle uba Don Kupar Sumer u vice president ka constituency uba EDG Kharbani bat ladon ran kat langru u working president ka UDP na ka jilla uba alantri dekhar bat kiwei kinongilam ka UDP na ka district bat na ka Umsning constituency. Hakani ke jingalang nalo ke jinge kren ban pynkhlain ka party shuwa ke election kinongilam jong ka UDP na Umsning constituency kila kren halor shibun kiman ki baidei na ka benta ki pynroi ka Umsning constituency bashen kin sapensngau shaka sarkar jilla. Habaya kren bat kinong tho khubor hadin ke jingalang u president jong ka UDP Umsning Circle uba Don Kupar Sumer ule tho bahakani ke jingalang laya kren halo shibun ki benta bandang pynkhlain ka party shuwa ke election arhaja ar phulai bat laya kren ru halo ki pynroi bagi pai ba ki don kam ha Umsning constituency. Ulai tho balai kren bandawa na ka sarkar ban kenteu kerdan no ya ka Umsning CNRD block shaka civil subdivision ban kenteu kerdan no ya ka Umsning CHC shaka civil hospital bat kumjo ru badi ban pen urlong ya ka Central Agriculture University hakadem kulai bat ka College of Agriculture. Haka baidei bat kitei ki pynroi ka UDP Umsning Circle shen kan salik ban yakindu ya ki bos sarkar jilla ban pensngau badi ban pen urlong ya kitei ki jingdawa na ka benta ka jingmentoi jongki ba hapo ka constituency bat ka jilla hi baro ka wei Kami tiba don ki bang shu bani si an staff hai ikhat ho joki di don kam ki post tiba don kam ban shuffle ban pynkhlain ya ka party tela isinya bagi cukup ia ki member jamta bangila kerendu dan belum rayu belum di general council kabila ajimat iso bala umnai Oktober bersama di sana biangkam dengan mentara belum di general council bila rayu ban belum hot jadi nak people party di bangkri di balakan form ban iso bani nilai dari game upshow general council nilai ka face wise dikata kali ke ba ilakan daumat ke ba khamya hai detai ram ta sini dari ke city ke balawan naka Umsning Concentrate People's Forum UCPF ke ba kila address dengan presiden subjek kalau mantunyeso syaka party UDP kani hajen bashim itu karai ke jilong meeting di kama UCPF aga artio pering mention menai dia anda yang ikan ni shooting yo ba Japanese ba UCPF kadon na kajong candidate ba sunshine matri namda election apa ini kan contradict ini kan itu ke ba ke party la shong meeting ada apa tadi mention menai dan ke circle executive committee council circle council and si kita mengenai syam atau sumer version lekan sebut lima juri lain condition makin menurut panir depan tiket dan dapat nak UDP menurut panir depan tiket dan dapat nak UDP atau Umsning circle di lapau terkait dengan Nashim, di menjual lapor, terkait dengan lapha syaka, syaka district election committee, atau kopilu syaka state election committee. Di halal kali city ke bapa balasain ni bapa abisada pun president, secretary bapa Ibor Singli, bapa treasurer bapa Sunshine Matri, dan yang member ko bayi kerana niso empat syai di city. Aju ko ga subject tolong bantai so Asian party. Bahaju ko akan pa bagi candidate nam ta election aku lai meli ngidon naka bamshai hadin mangilayo ka ajimut nang bon member lang ngina shim karai ba ngin khotshwa ya ki no ilam jo kas UCPF khatsantrik mentau nai sauji ba ya sa ai city ki official kinwan mi di representative dari UCPF umba sanggut bani kenduk bani militer nagai ekonomi ke tinggi ki kwa bani
Kasi hani ko, ban isu ke parti, ngilong di bakloi, ini ada penting circle, ngilong di bakloi dan priang yan dulu, kibawan ban isno parti, jaga jing semu, kalau ban kan ke parti, ngilong di bakloi, kiba. Kani kajing mi kesul na UCPF. Tapi ni baka pun ke parti UDP. Don gelimpi bagi paiba Indonesia ni. Bagi kerana scam lu. Bakum ke parti UDP ngin yalam ni sorkar Muslim Arab aku. Ilang ni pediang ya kani ni sepediang isti andang nilai kendu ke meeting ke bandan santri ban ngalarai lu. Ban forward ya di city. Syaka district, Syaka state, dan IKOP Syaka district. Ban Syim ni larai kan. Dalam kam ni juga Umsning circle di UDP, minta delegation nak kenduk di state parti itu. IKOP akan sentuh executive council di Umsning circle apa tu? Ni larai ban pilihan. Namun muncul nak berok, ban andi bukan dia coba UDP arpo. Jadi kajing kam jom ki UCPF. Impak sena isno sekapa. Ade kala elam baklaru ya ka Umsning konsi barawai. Kam ni ki dokit kam ki baik ki badan parti dia ini. Kala kusutu bakla ya borok pai ba masuk sino. Ki pakarsan ya begini. Ba kusutu shu monowei kali ni. Ade ngasim ketemu ni lembaga media. Terus ba parti UDP ada bertahi berlahi officially dan jadi orang dia bertahi nama tu baklar maka sim ini bagi itu baklar jomki berai yang ini abio tadi apa kini di kalau panen beli apa sih dia tapi pak kalau parti apabila cikin dikam di parti UDP yang badan sumer kecu alino parti kawai pemerintah ini kabur yang parti ada cikgu Mawphor. Yang ini lagi wan nama sa kan parti itu background itu justru musim ni kemen kan repot. Jadi itu bila orang tang banyak dia ketiga dia ini